di tiang tun muning angan anak. Mangda satu saja kan kenyang. Aji sanet arsoreng kuwento nanti tiang uang penampilan. Hajinya ngoham sekian tiang sana mampu. Sidar dan tiang narang sakit parah pada kuning. Doneng bas agong yung kipayo desa na ni Belen. Ampuraya tiang. Sidar dan tiang satu sama orang. Doneng bas agong yung kipayo desa na ni Belen tiang. Aji. Ampuraya tiang. Tiang. Ini sekan-sekanmu nyiling atunian. Lubaknya kitang prano jadeng ngwing-ngwing. Jo ya laku apa subuh mati panak nak jatine. Ikatan rago bangun jero Ini dajanan laku ndut kan ini. Long Subarago ingat long. Tepukin rago dia ngena tepuk. Kal pengken dia ya goyong jelek bayu jelek. Wi nang benah-benah hang tak tegang rago ben yen nabuh yang tuwa kene perut sing bendiang bangun rago. Wi. Ketang di siang dia. Kena ban rago ngingetin angin kau kena. Do kau hadano ne malu ne puri angin kebot ne kelot kenawan ne kajo. Oh adik-adik itu lihat rago. Wih ulung ni. Di siang tiang tekakan tiang nge belah nge ratu pedalam tiang rago. Ingat rago jero begini kemudian. Payu ngapa kopi? Payu kang panas kang payon ni po. Weh panas kengken. Kene tingkah bener. Iya ratu salah tampi. Nyaru. Ketegale akan mau payah grenyep. Ngelah barang baru. Barang baru apa kepetan? Aduh memang sengkalau. Sengkalau kengken. Weh ratu kau kecau. Hah? Nah, cang babang, no. Ratu, nak kengkennya kalau kamu munyi, Yen cang ati senyak beleng pan beli. Nyenawang, den kayu. Nyenawang kengken. Ibu ngelantang ang bun satu, kan? Kayu metakon kini bona. Metakon kengken. Saja nih dodane menuso, japane bisa ngai panak ngayopo saja. Mayan cang beli bisa ngai panak, to bisa beli ngai beleng kan? Nyen ngai. Beli Kira tuh celangan bungut bukan matan pegam nah ya. Adeng malu metakon weh. Mupirian bensing dadi beling yo dadi. Yen dadi gawe paname adonang lauk ko cungih kitu merlekat meremas kerpudiang. Adonang lah panak lauk ko nang kutus muani mekejang munat nilu lekat bin ukut bin ngecocong. Tadi gawe nih kita cara unagi. Yen pemlibat pasomaken cang. Kemudian nih. Uliang cang. Kira tuh. Tadi rasa bangke yang cang nak terima kererapan cang. Dah cangke niatan nom hidup-hidup. Adeng.
Memene jeget somah beli. Jangan aja kan. Kadang ngaku. Yang berjeget saja jangan liang beli. Weh, ni anggot notot bungut boh. Dingah malu munyen somah di dia nang repeng. Weh, kene unduk kene unduki. Imene sing tulen melipatan ke kono, engale-ngalen menggarapan di pawon tumpok jani pangselidan payung mebantan ke tegare. Konen doang tindakan man mejalan dingah pemunyin nak ngeling kaden emeh ne ngeling uli tegah le betekane. Sakanan kena jen jajah. Jela mau apa ini teko mahi dadi meling-lengan peraru dan jenenge gumen jadi bisa kita kena kae. Ya kan ini siap munyin ling sing ado dingah. Mati jenang sing kita kena. Kat dini badini di dongo sawah mejujuk ya Pungkat sing ingat kene ba. Sing ingat kene ba ya? Ha. Paksa beli lah nek sing ingat. Aing geden bayun somah ko. Usuden pagelangan limo. Kengke. Nu makabatan tidur. Artine sing kita kenal. Marusun di mana makabatang di mana? Begitu beli makabotong bayun beli. Liwatan duit petang boy. Man kengke. Itu dulu bangun tas ya. Man. Wah ya koyok penage pungkat. Apa pembung takonin kena bangkangin kau kajo kelone jero-jero. Di kene jero aya koyok lihat aja deh. Kekang di siang pancing siang abu kita badia. Jani beli mentakon ke iba. To menuso, ne menuso, ibu masih menuso. Pelih somah ibu ngalah kata kemenusan nulungin sesamen menuso di tegal belai kalau yen mati nak ini awak sing tahu ke nunduk menurut teng gede. Sekana sing yo beli ngelas sekolah ini. Adeng ana. Adunya naon. Baru kak nguli di jauh paden. Nah cara jani kalau boleh watken to mesuwek aku truno. Sentuh ni jejang. Deng awak-awak pangdo salin arso salah tampi itu dane bertaruh. Nak itu ke, jangan kena cinta ngajak beli toh. Apa? Ampunang niko banget. Ayo nenange. Nah, yang mulo keto masomah uling semangan tengahi kengkene di pedaman paragat uyut kan nak tuwa nak mulo keto pun sengak kangen di subuh tuwa mau balik cerik nyenye yo melit yo petan timpale sing dingah munyen lah nek kenange dingah kok sira takonan to niki iya dong kan dawang wis bang jero nawang matuan yang aduh aduh mati aku napa matuan kalau dong pakene jenang alap matuan apa kedinga yen coba basang kedak jare munyi nemene pepes ding wel-wele madokane berak-berak ini menek laku ke polo awanan sing dadi angon mupicungan ne benak polo apa kedinga jak sekan kan tinggal samunyen beli nek edo medakon suruh sayu akene tak sira nika ajak rago oh nika daken rago nika matuan ya kopeng nyame ya nak mulo gedo sai-sai ya kesemengan tengahi me petang di perteman peragat medungkat nak mantua gen gitu oh mantua ah di subuh tua nak biasa gitu ada kopeng jayo usah donyen sebab nge tiang metakon kan rago aduh sing kena tiang kal ngeberang ngungkabang nyeluk ngebatang pang tawang bumi jelek rago wih kemas somah rago sinau miyagan padenah ngelane dan matuo sing teman rago tiang kan menduwe matuo mati matuo lo mani maro juangin kurane dan ipahe cerewet jenenge ipah tiang kan menduwe oh di dia no somah menyamau dah man somah ti jauh dan jero tiang Ingen. dan menduwe somah Sing oleh somah basang rago gede ini nak beling apa nak boh kok niki tiang beling sejati oh sing nak uwe-uwe ang kadut tuan cara ibu ini marah bumi soleh emene jak beliin petek lebih kin long dasar di bahan bo meh pas asur di bahan agen mesomah
lebih ken tiban tengah tuh makala-kalan maro ingat bermaya hanggohan pas angkan celele sah widi widano nurido sang sedako undang banjar meteri saksi pedau megimah ai panak tang lemah sing bisa nih sing ngelah somah nyak beling lo sing soleh adana bingung kan aduh nak orang kalau yang sajo yang sing beli sih nawang lu apa cara kambing ngebuang poso dang genjet ini bongkol tembok ay kluk-kluk melenong banyak kok nyak beling oh konong deh apa kata kon dalam ya bu ya mau dapat dalam apa kata kon nangan iya tuh kados yang matakin rago beling nih iya coba uling kuning orang beling anu angkal beling nih makosot dah gue lengah kalian sing nakon nang gitu aja beling orang marah cara kambing makosot wi lebihan benken makosot yen mejokan ya jana muaninya ya beling lengah cara tain beling tuh iya emang iya nak beling yang kangen ya deneken rago yen sai kang tiang dugan somah tiangnya metuh amun tuh rago jani saya kan tiang sanding ang dini apin tuo madan tiang pemasawang lamur leliat nu tawang tiang ne madan melah madan jelek nak jegeh kan sangat rago ken uranan tiangnya ada nacang pemerasa kan kau jelek kal kemo abang munyi gitu sih kena beliau aja mis orang cara munyin tiang maro kebahagiaan rago ngabe kejegegane rago ngabe cara munyin rago cengelah somah atas kene beli ratu jadi mudahan san barang nyen patut nyayangan kebahagiaan rago nyen patut nyayangan kemenusane panglak idodane yen kene kemargo ngelodang bilang dingoh nak ngoto jak timbale kaden nyam sama ngerao sang rago aduh nak muani bangkit tu apa je baran mesing lebang-lebang ngetita muling semangan sab suryo sing awang awang rago apa adane ni tungkat ni ado nak mau sang cara tungkat kepetangan kita naik nak kendut bakat kelecokin nak tain cicing tain sampi mulih membalik je makang iya cedo umbah ngusap apa bakat ugog dunia lan dikene rago takijo kelidang rago ambah lak ati tepuk ini kan timbal-timbalan agak pada baca tuh sing dalam-dalam rago adiro ini yang sapunika rasul jerone bes banget nyenggo hamjang terus memudahang dewe doneng akeh cat mau pawestri kadi mangkin belengkan pesoma men rago kan dikene nak tiang koyo sakane ngulurin demek winan wendan titiang kadi puniki sangkanen titiang kepaksa ada dan si danduk titiang melanin si dianjir nak muani apa ya tuh Lebo nak muani tidak mau bertanggung jawab Nebi lemene hah dini mula nengawi wenang nita bumi kelawan isine ada emene bliwon mula ido sang yang widi ne merago tita megimah ngai panak sing ngida rahayu ben pada paras paros kenah demen done nak sing demen paksa jog nyakit tawo tunggu sing kena dadi panblis malukuri mirip pedakon yang kena rago di subene rago nuturan sang kalo ban sangkane kepako benak moni nyanget-nyangetan tiang mendalam rago jatine nah pang melah ban tiang nyatu kena ragone jatine nyen ragone siro radosne yang saking wilajita uli wilajita Okan. bumi wilajita kaden no kawawa banido duagung uli Kunang wat. wadana Kunang watu nggih manerago uli wilajita nyen dadi nyada okan dan Gusti Patih Agung iriko tiang jero sadene yayu keponakan iki saking kian yulo ayo
Jagayu kita bapo metakon nebah ragan ayu jen Ada awak. semayu ayu lagone sira. Nak bina sing dhewek ayu ken dhewek bapo. Bapo lat pengabih masih dipuri gondang watu. Nane dados pengabeh ring gondang watu. Luwing keseane sira dados. Nak kandang uling truno bapo mandan kita hayang tuwa atut masomah kelantas sing dadi ngelah sentratno. Nggih. Bapo dani Patihano. Gusti Patihano, Aji. Tiang rapin danin. Naping kudo nyambat kita acem. Lingsah. Kene beli. Ini nama. Bukan Bang Tiang. Gusti Patihano. Pengabeh ring gondang watu. Oh benar. Ji, Hah? sedereng titiang uning. Aji pengabeh rike ring gondang watu. Ngon yukti titiang. Angop titiang ningoh ortine ring jabo ji. Ben apa? Aji kocak entale sane menjalan ji. Wan kawikanan aji ngamong agung rike ring gondang watu. Kemane mangken disampuni tatasan tepi tiang. Keceluak yukti titiang. Kulangan apa? Ji, Engke. Aji dados pengabeh rike ring gondang watu. Kan aji nanen matur ring gusten aji rike. Ha? Lungsuran sane tunas aji dados napi kemon. Dados bacin kemana? Tenang nanen dados pekayon nakedik. Wastu kadi punika palaksanan agung gondang watune. Ji, yen sapuniki teh tingkah aji tan bino yukti kadi cicen borosan aji ya. Mula betak basang aji kemon. Kuanten aji tan ngitung sapunapi sakit jak masiosana. Aing petan ning etuang somah wake. Hei, dongkang beleng ni boy. Saret pitan ibu orang. Udiang barang pati kacuh memunyi. Jengah pasange ketuang somah. Beli suk sema. Emene merasa jengah ada matbat kurenane cihnane mene sayang tresno ken somah. Mirip ibu ngelah pengrasa. Yen namun to somah wake nang pitulung kabeh ning ibu. Ibu teng ingatkan ibu kan dini. Yen sing somah wake nulungin ibu, bangke nyeleketek opo. Wih, sing dadi dana seluk dana subul pekidiang donteng ana. Paden ibu jejasan wake bangko ha. Ukurasi bone maro. Takonen malu somah ibone tona. Ada kene maro. Wake mes wake ngideh tulung tekeneng somah ibone to ha. Dayan bo sing bang. Lindung kok beli nak jatene nak sing ide tulung nak itu tulung beli. Udiang ngide tulung sungkul sing inget ken ibo. Wih, cara raos beli nak mula wenang. Beli nulungin sing ada perihang, sing ada buatang pang pesili no petulung nih. Ubo sing bang do nyak kemo. Awak tuwa pati kacu angau cara sesengak. Yen dia punya pantos gitu nake mau sang arak tua berem gitu inem. Awak sing kena yeh nyem punya barang sing gede nake bumi. Abo tungkat deh. Yang ngajak jengah ngangah kena tiang ngajak dua beli. Yang tiang kadilasan kan awat beli tiang sempati. Awak masomah cara sengak sekah gelah. Nyen tungden ngabin, nyen ngajum, nyen nyun. Namun aku jelek ke barang gelah. Kalau pas jelema bajang jegek mang munyi kita. Bibi puane sing dadi leseran tuh deh. Jani ngerejat kecak-kecakan bayu mebalik. Cara celeng melas balung mirip ngerejat aja bos. Kalau mirip sing kanti nganggah kernimpalin lemetuk. Oyong ibu ini. Nah, Sing nyandang tebet lah oma dua. Den malah kayu mesaut nyautin petani. Amun togen bakal aban ni main loken kayu di tengah alas. Hah? Nggih. Amun togen. Penara ibu apa isine ketokong mekedang sing melipetan kayu keponok mayah dagangan bawa. Hah? Togen bakal nyai. Cara sesengak oh. Bejantan kenian to kaji. Kena sampan kayu nimpalin semakan petani. Cara sesengak sabarang agemel kepasih kan diumbahnya.
di nguang petan ki tuana lebih selain tiban kai rarut ngai pondok di tengah alas kalian kayu wirio bunga sadio motak kayu ini di jeruan laksan rencang pakandal dane rakrian anu jeron dane lung tangkep lung ambal mau pemenal jabo pisan jabo tengah magelung agung becandi bentar jineng tongos kai nyepel padi mau perado tang tawangnya makajang kutang pelai ben kai kesela metambus pantat kai sai panginawang jadi tengah las ban sing pelot ban kai ngangon jelek bikat kuten kai ne sing duga ban kai ngatek kemenusan kai ne nyakitin banyak kan kai bepreh bunga bepreh kadia kengken ngap ini ngahorto dan raklian anom walu ya keropak majalan lamur matan kai tuwa nu sida ban kai ngonek suaran sastra de madan salah de madan badak tegak je nyai di lemo aneh paban nyibani ken ketuaan kai apa benai ibu bertemu ken kai di tengah alas saya jujur kai mirip not kai manusia bikas kai kena ngai cara satu cara cicing borosan mepisah go kai dak baran di tengah alas saya konen aku ku selam petan kai betul jadi naman ulen muncul kukun batis kai kayang kemuncul bok kai misi muni beli suhot angamon tiapen sangat tiapen dia ya ayu masih beli tiang labi anak salah tampi ayu bang rapoh Tangun pasti kacau ini dia makan kita pun ikipat ke pemargen haji dan semua orang diangkat doning diangkat nuning kebiasaan mampu raya donyen salah tampi cara raos bakpo maror selain tiban lebih bapor harun gang jeroan bapo nene motah ne bunga ne wiryo tegak bapo lan dah lemang bapo ngai bang tongos bapo ngurugen pangsing melahat-lahat pangsing mekedus bone bapo tahen sadio ayu tekem ayu walu yang ngebet mangunang awanan ada ayu bone berak pesu limunyin bapo yo adone melet dawang bapo adi ayu sangat salah tampi dugan benar-benar bapo metakon luwung dingah bapo pesaut ayung ne kengken jo caro tirdening ngetisin kena bapo disubane bapo ngaku lan pengabih di gondang watu mesih perajani masalin iye kening dadi api ngendih mur-mur tangkah ayune awanan salah tampi apa sebatang apa salah tampi yang jenak di puri gondang watu nembang kawin di tiang beling kadi bangkin tidak wangung rekondang waktu sana memaksa sekian di tiang sing suwot-suwot di depan laksanakan rapat sing bina sebat ayune ken sakit atin kena bako kalau lara pane jalarane lenah jadi kini batena sotane ayu teket mai jenang widi nemuang ayu ado karojo ado kantenan nyamo brayo yen semetonan karale kakak mandi murang-murang lampah mana di tiang murang-murang lampah man seneng beleng kene aji sing uning kene tidak melat pisan nandong ning wadah di tiang kan matu mawenan di tiang ketundung sakit tunang udian sing uning sakit dene nak ngeden-ngeden yen di tiang matur mecanten aja di tiang pacang hamum benah cara munyen yo yang yo wikan aja nih Cina dan salah tampi ngamuk tas kepuri sing kuangan awak sing mecelap ban batis si anek metingkangan di pemedale bo roncau ken pekemit deh jani kene yo yen ruahnya ayu ajak bapo di pondok bapo ku mentos laka darare ben pidan sing tidak ban ayu nana ngajak bapo mekentel lanjut kene santu yang ngerasakan
aduh jadi pas sampun iki sakene aduh iki. Yo batu bapak sing kahan lupokin nak kini ubah menah rari tunggal cotan batu mata pang ada tulisan apa bisa mo pengenikan nak lingsir pitekat nak sing ando bobo ke bawah mertu wisio mesanding sai dewek megongang pari sel-sel sing ngelah piana nanda saro ado nak cedik ngabo belingan datu dugane gelur-gelur di natah yang orang basange sakit bu ibu bayu maro ngenah tunggal rare kengke nang kone jani ngelah tomas sing ten mesuang nang cekcak tiang nak ukomot tiang beli mareng ngenah tuga tu ke kemut ira tu agat sing mod ada nak mau sang nyandang kini jelek dikasih bane awak jelema lekat mekedang lekat membuat gitu nah orang jelek nak lekat iye kengken satuan nido sangaruna mora tunggal bau nido gen ko Prabu Bragat gedo kedaluh ken ibune gen Dewi Winata kok gedo tunggal lekat tunggal ngene tu artinya sing dadi maluin pekayun nido sang yang tidak gitu wiwi mene bepando sing memene kok jepando sok gede ne tu budi nyos saja nanti ya urogen aliang po aku urogen jak kecemah ya kesiang siang kok gede sing Allah berarakan ya bu wiwi bujak paling kenang itu hari-hari ki jaga bawa hari-hari ne umen nah adi umen iya umen ku dia umain yang dari Batanlongan ada nyoba mekedak anu mekelas tu bobong diang dua bang sing dadi liu belah nih angon pesan apa iri sadio ipidan kain di pedang daso talia kilo tabio ya nak kilo man ini tabio boleh dikutuk ayo jangan belum memene tadi belum yen tabio kilo selain lemeng ken lah anggon sambal anggon baso anggon jukut yen tabio nene abule hidupan sing telah benganggo kengkene merebut ajat lujak papat nak merebut den tabio bule kalau nak menyan memadu Wiwi, udah ngawak-ngawak cara dunia nah. Hari-hari nagi yang kon pesan. Dadi dino kalian rari lekat. Ajak kudu lekat. Ben papat ngajak adi. Ini ke bawah catur sana nyamuk papat. Enton ongkot jaya lekat. Hari-hari. Besi adi. Hari-hari. Dadu. Yeh nyom. Getlu. Geti. Papat. Lamas. Tuh nih ajak lekat. Yen sing kena numpuk karo ngerubedo mengenap-kenap bedo sakit nacerik ngawak-ngawak. Nah. Beli. Jantine nak maluan tiang nawang nak ceritne wani. Ulun bu petakon. Pakat bangun bu. Bisa. Badak mangku sing lang nih. Weh. Lebihan ken bisa ngeliak marucut dari bongling. Adik itu kasare nyanang pesen lah panak kolon bo. Kemudian bungain kuping nasak. Wih, ngajak nak ceri halus-halusin. Nyanan dengkik ulas. Kakap-kakap yo nyanan pedang nih. Gendengan kita benane susuin. Oh gendengan tau. Itu pesak ngal-ngal. Siap gendengannya ya nih. Siap. Siap sayang. Diobok-obok airnya diobok-obok. Weh. Gending apa tau? Suba hujan nut liu ben ubak sen mangka apa ya kuah. Itu yang gending secangkriman. Biasanya ngendingan nak ceri upuh pucung. Bibianmu namun bayu luar
Ayo dikit apa? Diwang jekak nama Dia nawang monto. Oh nah. Pipi awan nu iu. Lamun payu luas manjo yo. Mara tunen mapupo pucung sajaan bungut nyi cara bungut botol. Engke. Namara nak bawa payu tuh nganti kampung ya jenang. Sayang, do keleng. Anu awak sing ngelah nama. Ni suleng gitu. Mekel sajang mau jalan tuh. Mesti yang kageng kaku. Engke lu. Adi lengah kita mudi. Kengken rasang ada anen marau. Mekel sajang mau berjalan tuh. Bener yo yang kageng menjalan. Do tulese di jelemona. Apa sangkel ibo? Apa sangkel ibo? Panah. Nyera panah. Tanro beni ayu. Nyera la kadang. Ada untuk iya ngelak panajang lah kadang. Iya. Apin iyo ngelakadang iyo ngelah nyanan somahnya sih barang ngelah. Nak muani barang lah pana iyo ngelakadang sing no. Boyo. Wih. Iya namun dorare merlekat. Jenis apa gede? Sawetara ada petang kilo lebih. Petang kilo. Gede artinya rare. Gede. Barang baru. Nyemun dano. Sing entasin barang kita gedean. Amun tu tas nyulsul pesu ngelumbe. Amat sakit nih tau. Nah ibu. Nan. Hah? Bro bingung kan? Bingung ya? Amune ngelumbe. Barang baru. Amat sakit nih. Uli jelekan nak sering nih. Aduh, dari gitu lengah ibu. Man cara nih bau li dijauh. Uli songjek nih. Ni lekat uli itu ditebak kudang bilang semangat. Wewe uli malu lekat. Uli malu. Di kengkene nganang di sorare bisa ngadak bas gedenan. Pemesone bisa metodesin dah. Nang aku terus bisa menjahit dah. Aduh, bisa mau codesan ya mesone. Aduh, memang kalau ngadenang jangan lapana. Apin lagi nyen barang jangan mau codesan. Ne subona suwejo widi Tabe balian dukun ngasan duak maresut nak lapana bunyi dang bangun ni maluan ya memene dadi nglapana yen sing duduk kambuan bulan pitung dino panah sing dadi mesare nyempang yen nyempang mesare kecak-kecakan yen nyome menek bisa bangko men aduh jangan teng sebut tadi apa dadarane tawang apa nasi putih uyah putih komak putih tau ben mani pamor putih tadi ngamal lawar ketemu gimana mani mising panah dua kan bang yo di dia no ada depan apa gelang mai abang nenek pokok anak sakit leng meme je jumpang nak bagus nak bagus Wi bagus yang aduh nah iki kok panen meme matane nelek bebe pipen kembung kedek mesau sarang titian aduh meme bungutnya tebal wih cap bos saka besi sakan ini jelek makajang do jelek meninggalan jelek gede-gede liunan bati ken bojole adi kan nang ado mas nyelepit nang keteng pu ino ketanjung idongan pasapun iki nene ji ayo kan goban tiang juang tiang goban jenenge juang goban ayu juat ayu seseng mau gobo jelemo langah artine senyak nurasin goban emene yu udah sempat banget tau pasapun iki nene ji ayo merasa sangkal kanti ngelakadang rare mula sing kena ayu pada taros pada demen awak kepaksa yen sing bapa beli ne madan raksasa wiwaha kudiang rekene ne atmo paling jenenge nemadi nak apin kita
Anake uli dhewe ayu tekane. Ayu. Ado sing rari nage kadut rari nage belengang rari nage lekadang. Nak mulo pakayun tidah nyen nyidang nambakin. Kene iceno kene Sukman. Wih, apin jelek gobane. Aja anggon ngesihin bikas ya panglung yen gobo kengkena ngesihin nyilurin. Jelek gobanen melah dikat nih. Ado kendelang sumasak nyupat iraramo. Pangnya nae angon aja sinongan kenae. Sesengaan payu berungkung apa isine. Sio sanding berat. Nah, pangdo subo payu berungkung dan misi tain sampi. Bi, seduk asal seduk. Jadi kini patena. Kenah bapo, apa nih ado dini kalau nyuang bapo bang bapo akuin bapo cucu panah ayo. Nasin tawang, engalan bapo mati pangdong lantas ya belok. Supaya nawang kangen kau jaat orang kepuri pang memarakan. Kepuri gunang-gunang. Aku alih kemoseng jala ala asamin. Sakit. Ku amarta pura bapo sayang ditu kalau ido sing wikan bapo lan pengabih di kondang matu. Aja kamu atuh lek pasang dalan. Salbo na bajang pasu bajak wawe bagumi. Sing bokanen karuan tawan na bajang suklo apa bajang layu. Neng ranang sepot tatiken. Sebilang iraga pesu tas timpal-timpal sing ada nyapal. Kengkeng taruh ketu mau kejang mau pelunguan gunggek. Kordewo jatene nak panah apa nenah ketu amu. Sing gila moyen no timpal no. Ajen cokor dewa jatene nak usak sen solahnya gitu ban. Aduh, ada ajen yang orang usak. Medal ke jabo, nyuluk sok pemulihan umai banyak. Asal ada nang lapan abajang plikas kita. Asal ada na jana gredeg kita. Liu na beleng-beleng sing ada ngakuin nyen ngelap pegawai itu gitu ban. Cina benanang aduh gitu ban. Aduh. Yang sing pedingang pas sore na san budi pedingang jelek ati. Jatene aji mulai sing dadi urin. Ji ada nang sen rabi rara boketang selesai masih sing ten bumbu bunyi ya. Jani tas yang ada di pura dijolen kan ngalen cewek. Oh ya yang anak kedua ngejong nguli dini ya gigis sing iraga nawang impal akrab boketang kan ya ai lekat di bandije kaden jang muon. Klimpang orang gelang panjat tahu kedlon sing teko buat dasang bawa beleng dadu. Teko yen mule nang 6 dino long sing 6 na beleng. Mun kene len buan ini. Asal ada mau boncah jaran ngaji bakal tekun. Ijo ya laku tuh. Yi. Ais. Kene ya kempuk kan bajang-baja aja no. Lek ratu. Rago di mana ngelang noles sing mau kita. Meratu. Bokne kengken dia cara sebon pret. Aduh. Alesnya persis cara ales pelam cakocan di tipi-tipi. Meratu cangkom ne. Ratu. Padahal nasi mau kenyam dong. Terus mau kenyam. Kengken
raja sampai kena hujan. Jebang. Nih nak dua playboy ya dah. Yang saya nak dua playboy masa bang panaknya jelas. Yang panaknya beban nyolai salah bang yang lain ini keredak ke buka kaki kan. Nih no aja anak beli ngobrarang no. Wah, nih, yen sing man ngeraos sang reramo sakit masane. Jeli reramone ngelah masih jeneng. Nang apa menjatine jeneng keuangan? Mas, pipis. Nang orang kapan ngaji mirip aja bakal nemang itu. Mungwek sayang aja mau putra ring titiang. Ini pengangin tapi malih ajang-ajangan antos ngewanah yang titiang gi. Kemohon boyo sangkan yang pengangin boyo sangkan yang ajang-ajangan. Yang ngemetuang becek mana titiang? Ye. Apa? Banyak-banyak sampai mau pelunguan mereka kepuri. Akeh nak beling ring jabo dan ada ngakuin. Haji dan mau kardi belengan ring jabo aja. No yang kayu nanti. Tuh juda korang nih ketuk-ketuk kayak. Nih sangat ngemetuang sekal ring mana titiang ini. Tidak kalau ipun masadu ring titiang. Semalih nyengong titiang pianak mobinyat. Yang orang panang mobinyat. Milu tiang ni pagkain aja di jabolan ini. Nang kayon-kayon na nagan aja. Hei, nyen bani nyenguhang cening panak babinyat. Sejabo mirip jelemu iriati kapen cening kapen ni nanti. Makena kengken ngutah mising. Orang kapen aja nyen. Yentan gugur di tiang. Eleng di tiang kawentan mikirin kuri. Sekate tiang ingat aji kemauan sanering di tiang. Ibu sana ngerti ukuran di tiang dan tenanin panggung di tiang. Melat yang meme kapitan je. Neng, pingkudo subuh haji nguren cening. De cening nakonang meme. Sat cening lah meme subuh mati. Kanti sesat cening lah nakonang meme cening rumah sak cening ngemadakan haji penghengalan sede.